youtuberi, pozdrav gameri! I mi ćemo danas igrati GTA 3, drugu misiju. Izvinite što nije izašao onaj Bond 007, imamo nekih malih problema. Dobro. Ali mi sad krećemo. Idemo ovdje u Luigijev klub. Čekajte, da pojačamo. Ajde! Dobro. Pojačali smo. Mi smo sad ko uličari, sad ću čutim da vi ovo čujete. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Say hello to 8-Ball, lady. 8-Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Dobro, jer čujete, znači šta nam je Luigi rekao? Rekao nam je da pokupimo njegovu curu. I... da, to nam je rekao. Sada mi ćemo ovdje lepo da krenemo. Dobro. Ja sam skroz promašio put. Ali ljudi, pre ovoga moramo nešto da uradimo. Evo vam jedan trik, samo da vam pokažem. Znači, idite ovuda, srušite ovo tu, opet skrećete ovuda, idete dole. Znači, ovdje bi trebalo taj trik, nije onaj glitch što smo bili radili. Evo ga. Jao, gde bežiš? Gde mi bre bežiš? Okej. Dobro. Iđemo. Evo ga. Ćao. Nijedna devojka me neće. Kome ti bre? Dobro ljudi, u stvari taj trik nećemo ni uraditi. Dobro. Okej. Idemo samo da pokupimo Luigijevu devojku. Mi ćemo da iđemo. Ko to puca? Ko to puca, ko kuca? Okej. Ćao. Šta ima? Da, ti si Misty. Au! Što da me nije jurila Murija? Što da me sad nije jurila? Ali ljudi... bežimo. Ljudi, znači ovdje ćemo završiti ovu misiju. Dobro. Znači... dobro. Ljudi... hvala što ste gledali ovaj BZV video koji nema veze s vezom. I ljudi, vidimo se u sljedećim misijama.